Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yijeje Tshisekedi kumugwa inyuma ibitaravuzwe ku ruzinduko yakoreye i Kinshasa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka gusura Kinshasa inshuti ye kadasohoka Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu ruzinduko rw'iminsi ibiri rwataziriwe ubufatanye bw'ibihugu byombi no guharanira umutekano w'akarere. Icyakora amakuru ahamya ko byarenze izo ngingo, ahubwo baganira ku guhuza ibikorwa mu bya gisirikare mu ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganishije AFC M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni inama yabaye mu bihe bikomeye aho uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo batotejwe bakicwa ndetse bakameneshwa mu gihugu cyabo imyaka myinshi, ukomeje kotswa igitutu ihuriro rya FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR n'ingabo z'u Burundi. Amakuru avuga ko Tshisekedi yasabye Ndayishimiye bahuje umugambi wo kwica abanyekongo bari mu gihugu cyabo kohereza ingabo z'u Burundi kongera gufata ibice uyu mutwe wavuyemo. Ndayishimiye atazuyaje yemereye mugenzi we ubufasha bwuzuye mu bya gisirikare nk'uko byakomeje kugenda mu myaka myinshi ishize. Ndayishimiye yijeje uyu munyekongo ubufasha, amugaragariza ko u Burundi buzakomeza gufasha ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugumana ibice by'ingenzi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ari nako ifasha Kinshasa kwambura AFC M23 ibice yabohoye birimo Goma ndetse na Bukavu. Uretse iki cyo kwiyemeza uyu muhigo, itsinda ryaherekeje Ndayishimiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naryo rigaragaza ubukomere bw'ibyo aba bafatanyabikorwa bari bagiye kuganira. Ubusanzwe Ndayishimiye iyo yabaga agiye gusura inshuti ye yajyanaga abayobozi agahishyi. Icyakora kuri uru ruzinduko siko byagenze, kuko yasize abayobozi n'ingabo ndetse n'abashinzwe ubutasi. Icyakora ntabwo byapfuye kwizana, kuko Ndayishimiye na Tshisekedi bashakaga kuganira ku ngingo zikomeye bonyine ntawe ubarogoye. Ni ibintu byakozwe abayobozi bakuru b'u Burundi barasigara kugira ngo ibanga rizabikwe mu nda nk'uko bamwe bajya babivuga. Amakuru yemeza impamvu y'ibi biganiro bimeze uku, avuga ko harimo n'ibibazo amafaranga agomba kwishyurwa ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica abanyekongo kugisa nk'ikiraka mu mutaka wo kugarura umutekano. Bivugwa ko iki kibazo cyazamuye umwuka mubi mu ngabo z'u Burundi zitabonye agahimbazamusyi k'ibikorwa zakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko ako gahimbazamusyi kateje intugunda mu ngabo z'u Burundi, cyane cyane ukutumvikana hagati y'abari ku kiraka, abayobozi bakuru b'ingabo n'abanyepolitike bapfa uburyo bwo gucunga ayo mafaranga bemerewe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byiyongera kandi ku birego ingabo z'u Burundi zishinjwa birimo kwigabiza ibice AFC M23 yavuyemo, zigahohotera abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi. N'ibikorwa byakozwe ubwo uyu mutwe wavaga mu bice wari warafashe mu minsi ishize, ubundi ihuriro ry'ingabo za Kongo zirabyigabiza zihohotera abaturage. Nyuma y'uko uyu mutwe wavuye mu mujyi wa Uvira ku itariki 17 Mutarama 2026, abaturage bagoshije ishyano kuko babigaragaje ubwo bigaragambyaga bagaragaza ko uyu mutwe nubasiga bazagirirwa nabi. Ntibyatinze baribwe, barahohoterwa, inzu zabo zigabwaho ibitero, barasahurwa, ari nako bahohoterwa mu buryo bukomeye cyane. Ibibazo nk'ibi byagaragaye nanone muri Werurwe 2026 i Walikale. Ibice AFC M23 yavuyemo abaturage bakomeje kwicwa, barasahurwa, ibyabo byangizwa n'iri huriro.
ubona ko ari ibikorwa ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimakaje, kuko no mu Ukwakira 2023 AFC M23 yavuye mu bice bya Nturo muri teritwari ya Masisi. Izi ngabo zivanze n'imitwe y'iterabwoba zitwika uyu mudugudu wose wari ugizwe n'ingo zirenga 300 z'abanyekongo b'abatutsi, bijyana no kubica. Burundi bwakomeje kubikora nkana bufatanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bayo. Icyakora AFC M23 yakomeje kwirwanaho irwanya aba bagizi ba nabi, irabashushubikana ibageza muri Uvira, umujyi uri mu marembo ya Bujumbura, umurwa mukuru w'u Burundi. Nubwo bwahaye isomo rikomeye u Burundi, bwakomeje gukurikira akaryoshye munsi y'ibuye. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igaragaza ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hoherejweyo ingabo z'u Burundi zirenga 20,000. Ndayishimiye yemereye Tshisekedi ko azohereza abandi basiri bakorera mu ngata abari bariyo, ko bazibanda ku bice by'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Impamvu nuko iki gice ari cyo gihanzwe amaso na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gukomeza kurimbura abatutsi n'ibyabo. Kibarizwamo abatutsi bakora ubworozi biganjemo benshi bazahajwe n'ivanguramoko, guhezwa ndetse no kubuzwa uburenganzira ku gihugu. Kinshasa kandi yakomeje kwima abaturage ubwenegihugu, igaragaza ko atari abanyekongo. Ubu gutereranwa na leta yabo, kwicwa nkana, byatumye abaturage bashinga umutwe wo kwirengera bawita Twirwaneho. Aba baturage bo muri Minembwe bakomeje gushinja ingabo z'u Burundi kubafata nk'ibyitso, bakavuga ko bakorana na AFC M23 na Twirwaneho. Izi mpungenge zongerewe n'imbwirwaruhamwe z'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, Brigadier General Gaspard Baratuza, wavuze ko abaturage bo muri Minembwe bakorana n'abanzi. Yemeza ko za nyirantarengwa bashyiriweho zumvikana kugeza igihe bazazibukira ibyo kwihuza n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo Ndayishimiye akomeje kwijandika mu byo kwica no kugirira nabi abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, niwe uyoboye Afurika Yunze Ubumwe mu mwaka wa 2026. Uyu Murundi kandi niwe perezida wa Afurika ukomeje gushigikira mu buryo bweruye amabi ya Tshisekedi mu mugambi we wo kugirira nabi abaturage be, cyane cyane umutwe wa AFC M23. Abandi bayobozi b'akarere cyane cyane abo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba banze gahunda ya Tshisekedi yo kumenesha igice cy'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za EAC zikuye mu butumwa zari zoherejwemo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Tshisekedi yashakaga kuziyobora mu murongo we ngo zive mu butumwa bw'amahoro zoherejwemo, ahubwo azihindure ibikoresho bye byo kurwana ku nyungu ze bwite. Tshisekedi yumviwe n'u Burundi gusa. Benshi mu bayobozi ba EAC bakomeje kugaragaza ko ibiganiro bya politike ari byo bizakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese wowe ubyumva ute ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Unaduha igitekerezo cyawe ku bijyanye n'ukuntu Burundi bwivanga mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bayo. Utubwire uko ubyumva, ukande aho handitse comment, uduhe igitekerezo cyawe. Niba uri mushya kuri iyi channel ukande subscribe kugira ngo ujye ukomeza wumve amakuru tukugezaho. Ndabashimiye cyane.